Salam guys, ini Wellfire Jack G year 2020 and register, ada Modalista kit JPL 4 camera, follow Kento. Okay, ini unit warna hitam dia datang Modalista kit. Okay, Modalista kit, of course 3 eyes LED, Jack G rim lah, Jack G rim. Dia ada 4 camera 4 camera, dia ada BSM, ada DIM, ada DIM, DIM. Jadi dia datang ada JPL speaker lah, belakang tengah semua ada lah. Kita tengok sini JPL, memory seat for high spec. Dia memang mileage tak tinggi 16,422 km. So kita masuk tengok dalam dia. Okay, dalam dia ada auto parking lagi, bukan setiap unit ada. Ini unit ada. Jadi kita reverse camera tengok. Okay, reverse camera. Ada 360 view sini. Okay. Lepas tu tengok sini dia ada DVD player, bukan setiap unit ada. Ini ada. Dia punya door visor pun sudah ready bukan setiap unit ada. Ini Toyota punya original door visor. 2 power door, 1 power boot. Dan kita tengok of course lah, leather seat semua tahu. Cuma dia tak ada sunroof, tak ada roof monitor lah, tapi boleh pasang aftermarket lah. Dia ada dashcam depan belakang, dashcam tengok. Okay, ini bahagian belakang dia. Of course ada 4 camera. Kita buka, dia ada power boot. You kena tekan sini atau tekan butang dalam. Kita tengok dia ada spare tire tak? Tak ada spare tire, dia pakai pump and sealant saja sana. So ini unit bagus, cantik, tak ada bau busuk, tak ada bulu haiwan. Okay. Okay, unit ini dijual harga 197,900. Sebab berminat, bawah 200k lah. Sebab berminat boleh cuba high loan 9 tahun. Boleh Roger Kento. Agak quite high spec lah. Ada DIM, BSM, RCTA, ada dashcam depan belakang, ada ini Modalista body kit, ada JPL sound system, 17 speaker. Berminat Roger Kento. Jumpa lagi. Bye.